बाक्सानि सम'आगाथियाव सासे बिहामजो गोमानानै दं। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सम'आगाथिनि बिजित दासनि बिसि अन्जलि दासआ सानब्रै जाबाय गोमानाया। सोरबा दुथांनि खैसाराव गोग्लैदों होनना सन्देह खालामदों फिसायनि नखरा। थांनाय 17 अक्ट'बर खालि सान्थि बाजारनि बिमा बिफानि न'आव थांदोंमोन सम'आगाथिनि बिजित दासनि बिसि अन्जलि दासआ। 5 बोसोर सिगां सान्थि बाजारनि राजेन्द्र बसुमतारी आरो दयाली बसुमतारीनि फिसाजो अन्जलि दासआ सम'आगाथिनि डिम्बेश्वर दासनि फिसाज्ला बिजित दासजों जुलि जादोंमोन। मख'नो गोनांदि फिसाय बिजित दासआ केरेलायाव खामानि मावहैनाया 3 दानल' जादों आरो बिमाया गालांनानै थांनाय 4 बोसोरनि खुदियाखौ लानानै बिजित दासनि नखराव दायो जोबोद खस्थ' भुगिनांदों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। মই ঘটনাটোৰ বিষয়ে এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ বোৱাৰীজনী সোমবাৰে ৰাতিপুৱা নোহোৱা হৈছে। ইংৰাজী আছিল 17/10/2022। 5:30 মান বজাত নোহোৱা হৈছে। চাইকেল এখন লৈ গৈছে তেওঁলোকে। গতিকে চাইকেলখনৰ লগত লৈ গৈছে তেওঁলোকৰ দেউতাকৰ ঘৰত। দেউতাকৰ ঘৰত মই এইটো কথা গম পালোঁ যে মানে যেতিয়া নেকি 12টামান বজা হ'ল বাবুই বিচাৰিলে। তালৈ মই তেতিয়া বিচাৰি গ'লোঁ। বিচাৰি যোৱাত তাতে চাইকেলখন আছে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে কৈছে যে আমাৰ ল'ৰাক কাগজ এখন দিব যাব আনন্দ বজাৰত তেনেকৈ যোৱা বুলি কৈছে। তেতিয়া আমি নাতিটো আৰু মই তাৰপৰা উভতি আহিলোঁ। উভতি আহি গোটেই দিনটো ভাবি আছোঁ যে দেউতাকৰ ঘৰতে আছে বা ক'ৰবাত গৈছে আহিব, কিন্তু সন্ধিয়ালৈকে নাহিলে। নোহোৱাত মই চকৰ এখন দোকান দিওঁ, চব্জি দোকান, তাত আছিলোঁ দোকান কৰি। তাৰপৰা মই সোনকালে বন্ধ কৰি আহি তেওঁলোকৰ দেউতাকৰ ওচৰৰ ৰাজেন বসুমতাৰীৰ ঘৰত মই গ'লোঁ। যোৱাত নাই, অহা নাই। তেওঁলোকে ক'লে আমি নাজানো ক'ত গৈছে। তাৰপিছত এনেকৈ মই তাৰপৰা আৰু ঘৰত ঘূৰি আহিলোঁ। আহি এনেকৈ বিচাৰ খোঁচা কৰিলোঁ। ৰাতি 10 আৰু 2মান বজাত আৰু গৈছোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰত। তথাপিও মানে এই সিদ্ধান্ত মই নাপালোঁ। নোপোৱাত নেক্সট মই 18 তাৰিখে থানাত মই ছাৰৰ তাতে জনালোঁ, আনন্দ বজাৰ আৰক্ষী চকী বিষয়া মহোদয়ক। তাত মই দৰখাস্ত এখন দি দিলোঁ। তাৰপিছত নেক্সট দিনাখন 19 তাৰিখে ছাৰে আহিলে আবেলি। তাৰপিছত আহি তেওঁ ছাৰে ৰাজেন বসুমতাৰীৰ ঘৰত গ'ল, আমাৰ ঘৰত আহিলে। এইখিনি তেওঁ ইনকুৱাৰী কৰিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে মই একো সিদ্ধান্ত পোৱা নাই। আজি 5 দিনেই হ'ল, আজি 21 তাৰিখ। গতিকে মোৰ বোৱাৰীজনী কোনোবা দুষ্কৃতিৰ হাৰত কবলত আবদ্ধ হৈ আছে, না কোনোবাই অপহৰণ কৰিয়ে নিলে। এনেকৈ আজি বৰ্তমান এই যুগত এই পৰিস্থিতিত বহুত এনেকুৱা বোৱাৰী মাইকী এনেকৈ ছোৱালী অপহৰণ হৈ আছে। সেইকাৰণে মই বহুত দুখিত। এইটো এটা মোৰ সন্দেহ হৈ আছে, কাৰ হাতত পৰি আছে মোৰ বোৱাৰীজনী। গতিকে মোক যেনেকৈ হওক ৰাইজে সহযোগ কৰিব লাগে, আৰক্ষী বিষয়া মহোদয়সকলে মোক সহায় কৰিব লাগে। এই নাতিজন যেন এই কোমল বয়স মাত্ৰ 4 বছৰ, মই যেন সিদ্ধান্ত পাওঁ, শান্তি পাওঁ, মই সকলোৰে সহায় সহযোগ বিচাৰিছোঁ। আৰু এইখিনি মোৰ ক'ব লগা আপোনালোকৰ। ল'ৰাটো ক'ত থাকে আপোনাৰ? ল'ৰাটো কেৰেলাত আছে। কিমান দিন ধৰি আছে? 3 মাহ হৈ গ'ল। বিয়া কেতিয়া হৈছিলে সিহঁতৰ? বিয়া হোৱা আজি তেওঁলোকৰ 6 বছৰ পাৰ হ'ল। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो 7 आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजादलायनायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA, BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन।
गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन